Psychiatrist te chuan serial killers te hi apon langa chuan nun pa ngai tak mang anga lang thini in an soya chutiang chuan hun kalta a serial killer rap thak le nun rong tak tak te po hi khotlanga mi poimo le mi hriat hlo tak tak an ni fo renga kan thopui te emo then om te emo kan chung nai tak tak khotlang le ko shana mi rin hlo tak tak te po hi han bi chiangin han chi kila an mai kor phena han en che chuan mi hlo om tak tak an lo ni ro reng fo thin amai ro chu heng mi hlo om tak tak kan che vela cheng te hi atlai hnuah chaw hriat chho ani thung si ani hi ole tunchuma kan case en ho tor po hi tual thana mai ni lo in ruk bo no pangpong swal tak sapeng thal rok mishing sa e kumtling lo no pang id na swal le ruang mi patmei chhiat na man puiti nen lam a form kim veka he case Special Central Bureau of Investigation Court of India chuan arab thak em awangin thil thleng zen zen lo zinga po awang ber pol nia an soiba ka India ram chunga thil thleng to zinga po hetiang case kher hi chu ala om ngai lo ni in an soi he thil thleng hian kumsang ni parukhan India ram pum adeng chuak ne hle a nam in thliarna retheile house in karzaulu to ka wanga thil thleng thalo tak po ati theng chu kumsang ni parok December ni somni pakwa khan house number 5 sector 31 block D nithari khwa mi hosa te chena hmuna om chu nithari khwa no pangbo tam tak ro ro le chwana hmun ni in India horror house tia soi ani hiala he in hi sumdong house tak Moninder Singh Pandera le ami chhor surrender koli chena hmun ni in heng no pangbo ro ro te hi anin nung tui chepaina char an ni nge tin nithari khwa hi Uttar Pradesh marlam Noida a khopakhat ni in slum area mire theile noi nung zok te chena hmuna oma heta cheng te hian mi noi nung zok an ni na ngai tha an hlo in pong swalna taksa peng shal sakna le crime shang laka ander thong zwal bik em ani heta slum ho chena hmun bul chi a hian sector 31 chu omin mi ho sa tak tak om khomna ani thunga inlian pui le ro pui tak tak om cheu na hmun ani ba ka liar thei changkang ber le man tau ber te chuan kong pui po atilunin anding fur thina he hmun pahni hi in nei te ni sia a in kar zawzia chu soile kher ngai lovin kan she thiam ngal the ome chulaya chuan tengki lian pui bula kongti takte lun mmc chau chu an chena hmun in kara omni in veng khat ni si in khosak dan phung ero adang lam hle thung ti chuan pandhera in chhong thum sanga chuan party ro pui tak tak bo sei thin ani a chhevela cheng da chuan he in anga ro pui hi paruk vel che an om thu soin million tak tak doctor police ho to le politician te po an nyang chu chung ho lo chwa berna ani awang chuan he in hian hriat a hlo zwala zanrei tak taka kolgal ks kanti maite an kaljin ema wang po hian alartil hleboka chu mai ba ka ahnua a chanchin chelam phei hi chuan ati lar zol pha ba ka helai kong hi kong lun tak ani awang po hian ru ro char ani ta ka phei chuan mitam tak chu a chanchin hian abar khai hlum hle nge heng ru ro an chara lu ru te hi ati thlom ema wangin nau pang ru ro an ni ba korin thei ani lawa police ten an han zo chian le phei chuan slipper thomno le an thil dang then khate chu D5 fa hian mu bel ninwal nge in victim chungte D5 fa an valu hian an fa ti thomno an thil nei le an ban an ke le an luru te chu an ba muloma heta hian an fa bota te ta nge ani ti finfia ani bok ani pandhera kumsom nga pani mi le koli kumsom thum paruk mi te chu he pui khoina hriat chho ani vele hian man ngal an ni a man an ni to ka an chene in an chui chan hnu phei chuan ro ro tam tak an hmu le thu nei tu te chuan an soibok kumsang ni panga kha ni thari kho a no pang te chu bo tanin heng no pang bo nu le pa te hi lo tlem tak tak nei kho shana changa ron pem emo dalit kanti India ram chunga nam noi hnung bera chiar an ni hloma wangin an fati bona chungchang po chuan chui zui a hlo ngai lawa voi tam tak police hne na chuan kalin an fati bo thu chu soima se police chuan
FIR reng zia sak du lavin an mang an na le lungai na te chu an hriat lo der sak lo le an lak holam sak le thu no pang nu le pa te hian soin in atanga tlan bo om thadu lo mai an ni an rin thua an lo chan fo thin thu an soitil boka tin an fati zong tora police te khongai dila an ngin po in police te chuan chung an mang an na le an lo thona te chu an lo nui so thin thu an soi boka amai ro chu no pang bo an pun tak zela chuan an khotlang chu om mai thei to lovin chanchin bumi te beng a thleng chhota a hetia chanchin bumi te beng a thlen che hian police chuan ma an la ve ta chawa ma se he an malak na hi alemin apon lang hle thung khomi te no pang bo chungchang an zo kwal na chuan heng no pang bo zong song te hi an veng le sector 31 in Karkong metar zavela an hmu to berna ani hlom ti hria chho ani a an bo na mun hi anin fiam thin na tingkilian bul ni in black hole tia mingwa ani nge heta hian police chuan helpolin inzuar tura an ruk bo emo kudo tura ruk bo an ni an ring bera chuti rwal chuan an bo na mun ero metar zawam chungzel ni in en lo le ven lo chin vel lai tak ani thung chuti mek lain D5 chevela cheng te chuan an tui chepaina atanga thilrim chetak ron namna satak chu lo soi ve bokin hei hi thunei tu te hne po report ani a ma se ain nei tu laka malak ne ero hmu tur om lo thung he thilrim chetak lo chhona bula tingki bula hian no pangte chu anin fiam fowa annuwa polithina in tuam kotroi cheto tak an hmuta a he an thil hmu hi thunei tu ngai bok te hne na report le ni in anni ero chuan ram sarwang troi anga soin an poibo ngal dei maya te chuan kumsang ni panga kumtop lam thleng po in police te chuan no pangbo na chungchang a hian chuizui tur emo an nu chuina lama puitur engma an la nei lawa chuti mek lain no pangbo ero an pungzel si heng no pangjing a hian kumsom palimi rimpa haldar choti kavita kumnga rachnalal kumkwale joytilal kumsom mi te telin kumni chungchuan ni som panga atanga ni somni inkara no pang anbo zel ani ber ni thari khomi te chuan pandhera le koli chene in hi no pangbo na mun black hole a cheng an ni awang le an tui chepa in atanga rim chetak lo chhok awang chuan an ring hlel hle a ma se he an ring hlel na le ngai dan te hi police chuan an uk sak du hlek lo thung me ni ro kumsang ni parukhan kumsom ni pahni mi payali chuan apa nan la la hne na D5 fa na a tho tur tho shila akal chwa zana aron ho tak lawa chuan apa mang ang chuan kola tuma ma se payali phone hi switch off ani tlat mai atu thlenga aron hon tak lawa chuan apa nan la la chu pander ina chuan vakalin afan omna chu awazota a ma se ani hian afanu chu a hriat ngai lo thoin alo chang dai maya ma se payali hi D5 fa voitam tak na thok tura akal to awangin apa chuan pandera chu ringhel ngalin police ne na a report a ma se police ta chuan he a report hi an lo beng khon do le tlatlo amai ro chu amang ang top khok chuan thunei tu sang te bekwalin no pangbo dang chungte ang lo taka nanla thung hi chuan poisa le mil hriat ang awangin atopa Noida Senior Police Superintendent chuan ni thari kho a police chu payali bona chuizui tora thupe in chuizui na hi payali abo changa thlanga na nuwa tran anita a ma se heng thachung hian mi bo lo pung le manin heng bo jing a hian kumsom hni mi Pinky Sarkar po atel nge Pinky Sarkar chungte hian athalak ni thari police hotu an hmu tum chuan police hotu hian Pinky chu amil that thule mi tu emonen an tlan bo ani arin tho lo soin bingo li nama phe chuan hetiang hi a thlen jin thoin alo chang dei maya heta alo chan dan hian Pinky chung de chu ti zakin an thinrim le nge a FIR ero zialo ni ta thovin kumni liam ta a no pangbo masabir le paile bo no thlanga a chuan heng mi bo report ti hian chuizui a hlo ta chau ti na ani chu te chuan November thla kumsang ni paruk thleng khan heng mi bo khesa CI officer Vinod Pandey chuan payali phone chu a chuita a annuwa Pandey phone en le in
payali bolai hian pandera chu apa thina Chandigara a om dei thu an mu chuaka hemi nu hian pandera chuan payali chu asia thu soin asia chanpo kolgal ni in thlakata voini akau thin thu le zan khata cheng sing ni sanga apek thin thu asoya payali pa nanla lapo in afanu payali chu thlakata cheng sing lia azor thin thu puangin afanu zong motor ero chuan police chu alange na sahle thung officer pande chuan payali phone chu telecom company puina nen chuan a chui zui zela atopa chuan rickshaw driver ne na changa leichong tuwa chuan an chuilu ta a amai ro chu tunge phone mangtu an la shet lo awangin a sim card number chu telecom company sang hne na officer pande hian email a thonin anei tu an sha theile theilo azot kwal hloma wanei thlak takin telecom company pakhat chuan an lo she thei hlo mai surrender kolia ani thu chuan an ron changta ani surrender koli hi ruk thu boya man ngal ni in payali bona chungchanga thu zo fiak ngal ani a heta hian kolia hian payali chu apong swal thole a tha tho in pang zui mai in a parse a thom no an mu na tor lai te chu a ko mu nge a tin hei mai ba ka payali bozan khan kolia hian D5 a dor tu tur dang ko mu turin payali chu akova hetia an nga chung hian payali chu 6 man pui atuma ma se alo du tak lawa chuan ama scarf mangeya reklumin arwang chu mi patmei chiat na man pui atum le a ma se ati hlo tling theita lo thung heta tang hian meichia puitling to kumsom hne panhi mi chunga po hetianga ache thei ani se chuan mani po la inweng tha theilo no panglaka po hetianga che thi a har satle a she police chuan anjing talawa tin anjin helna po chu nim nge chuin no pangbo ta te thlak anan mu tir cha chu athil ti dan ten omle rap thlak tak te chu kimchang takin police chu ashilta ani no pangpanga atha tho koli a hian puangin an rang chu anlu atan hnuwa polithina khungin an in hnunga chuan apaya arim khu nan chumi chunga chuan bolhlo dang a cher chhuan le tho police hne na chuan a soibuka amai ro chu heng no pangten ro rel na dik tak an mu an phu da wangle thu nei tu ten he case an song bol dana an lung oilo awangin ni thari khwa mi puite chu sector 31 a chuan kal khomin D5 gate chu tharum mangin an wa hong ta mi a heta hian no pangbo nu le pa te chu tlan lutin polythene chunga an fa te ruang in funte thomhno le an thil nei dang te chu an hai chwa ba ka an fa te ngei an ni thu an nim nget ta ngala hei mai ba ka police chuan no pangbo ru ro som pakwa lai an chungte an omlai ngeya hai chho bilin heta tang hian he in hi house of horror dia soi alonita a heng an ru ro lai chho atang hian mi som thum pakhat ve lai an ni an ring nge engwanga heti ta kanun ronga kolia le pander hi chenge ni ta ang man an ni lai hian pander hi a hlau thon lo mel hle a thilti swal nei lo ang main a phok lek lo ani ome chuti lain kolia ero a phok lekin a hlau mel hle thung pander thian de chuan hetiang thilti swal tur zinga tu te po ina anrin lo ber zinga mi ani ang an ti hiala chutiang khop chuan a ho sakna le ani na nen chuan a in me lo ati thei ome pander hi chung ko thilti theile khotlanga po achung nung de ular chin atanga ronchor chuak ni in interstate business lam a khoya hei wang hian politician le dan lama ho to lok deute melsiat anei thalhe a anu pui po doctor chung ko siat lo takatanga ronchor chuak ni in chuti lain annu panun ero ahlim lem lo hle thung ami zia ero mi in thup thei tak ni in azu in na sale awire thina ina annu pa in kara khi asiam le anin chen pha hial na te chu azep lata sia an manglo ati thei ome hetia man ani hian anu puinen hian kumhni lai an lo in chen to ti sia chwa ni in anin chen nu hian anu pui chu India state a hausaber pol Chandigara chengin an fa pai ro Canada a le khazir turin an thon bo thunga pander hausak na hian khoi hmuna po kal du in private jet nen po a adu na hmuna kal thei tur khopin adol zo ome chuti rual ero in a in D5 a hian omtlang puin party ro pui tak tak abwa sai thin zoka zu a in na sat em awang hian
zun thlum te nein a chuap le ril phir te po a chhene le to ani pandhera hian ati sa chakna asan hle thu soin heng ati sa chakna phushatur hian meche inzuar te chu a ko thin thu asoya an han zo chen le deuh chuan pandhera chuan Faridabad nu pakhat nilam ti in inzuar te a hnena atir thin thu asoya heng atir zinga hian payali po hi atel ve thu asoibok amai ro chu payalin a blackmail thin tak nu chuan kolian hnena thatura a shil thu asoita a tin hengba ka hian kumsang ni palia thailena azin tumin six parar le club no panglaka ti sa chak na lam hoya che thin a akal thole hetiang lam cd te po aleiti ain puan tel tho an soi nge heti rol hian no pangte chu oral sex satan si a man thin thole a man zo a kolia apek thin tho asoya ami chhor kolia hi mizak zum le miti phor lo chi ani rolin apu pandhera ero pon lama mingai nat om tak party te po nuam ti tak ani thunga koli hi Himalaya tlangbul thuta khote takte re theive taka kumsang khajakwa somsari kha na pianga apu nen an than chhodan chu ain anglo nge mai an khomi te chuan mi ol sam tak le polai tak ani thu soin mi pa ngai aya adang lamna an shet lo thu an soi ani amai ro chu aron than len chhodan hi anuam lem lo hle a kumriat mi lek ani lain school aban sana apa nen sasa na dora thok theinin heta alo tho ve bir chu sajan le anvun hi te ani a heng athil thiam te hi no pang an ruk bo te laka amang ni in an soi ti chuan hun engemaw chen aliam hnuwa satalna dora thoa an khwa tlangbul thuta omreng chu ani bik em love ati te po ani ma na an khwa chu chwa sanin na thazok zongin khopui lam apanta a khosak azia ta motia an khwa chuan let in heta hian nupui le fa han nei zuya hemi hnu lok hian apu pandhera nen intongin mire theile hausa khosak phung danglam na te chu aron mu cheng chhota ani ber kolian mi tha chakna ane na sat em chan hi ami patna lama boina ane wangni in psychologist te chuan an soi tin psychologist ten an komla hian kolia chu atong zoin an mi ta chuan ain ngam reng lawa hei hian ami patna amang tha theilo ti po ti changin aman thei tak lawa chuan suang to na makle rap thlak tak ane ta thin ni in alang hengba ka hian tantrik a mo thin thole chu tantrik chuan ruang mi patme chiana aman pui ani chuan anat na chu adam tor tho a shil tho asoya heta hian apunun dan nom satak inlian tak ama chawa ane a I signa le nithari khono pangban phak loka omtele apu thil ti thei emawanga engthil po ti se avole tu omlo tora arin na le ngai to na rap thlak tak ane chinde chu he tantrik thuron hian ti tharin atilian zol ema apoi khoina bultan tir tu chu ani taber kolia hian ain puana chuan naupang a I thin thole ruang mi patme chiana manpui vel chuan ati tho thang hle nia a soiba ka apoi khoidan po kim chang takin heti hian a soi nge ani naupang te in fiam thinna tingki bula chuan kalin chocolate le thil thlum dang te emo thil eng emo hote tho saka hlo petur anga in soin naupang te hi a thlem thina heng naupang te hian an re thei em wangin he a thlem na hi ringin an zui fo thin aloni a thlem thuta mo ti in D5 a chuan shwain a that zuya a tha hnuwa nuna nei to lo ti hria taka an ruang let bal chu mi pat me chiana a man pui thin tho a soi hemi hnu hian an taksa chu chan somin in hnunga chuan a pai thina a chang phei chuan an sa e a chak tla thina wanga ai thin tho a soibok ti chuan he khi chungchang a hian police officer paruk te chu case an ngai tha chung thuwa le pandhera ne na tanga thamna an lak thina wanga ban anita a nithari khomi puite thinrim na le rampu mina he case an lo ngai ven thup na chuan Uttar Pradesh sarkar laka pressure apina sa hlea hei wang hian January ni som pakhat kumsang ni pasari khan nithari police laka tanga nithari veng case hi lak ni in Central Bureau of Investigation hna hlan chhon anita ani hemi hnu hian college chu capital murder charge ania CBI te chuan pandera chu ti filhimin kolia chu mi som pakwa pong swale tha thu boy an ortir ta a
heta capital murder hi tual tha case tang zong aya case rap thlak soifia nana an man ani ome hetianga kolia capital murder or tir ani la hian pandera ve thung chu kolia thilti shreng chunga thurwal puitu le je puitu ani na baka sex party evidence thubona na a in chu inzorna hmun pui angdewa a man awang chawa thiamlo chantir ani thunga heta hian CBI te chuan pandera in nam hnoina te hi a chiana tur engma an nei lo tho an soi kolia ero ain puana le naupang thomhno le ro ro an hmu zo sai te chu thiamlo chantir na atling ema heti lain pandera hian he ami chhor kolia hian ama ina ngei mi tam tak a thati chu a shelo tak tak angem ti chu zona a omreng thunga a defense team te chuan pandera hian ami chhor kolia hi adu sak ema kolgal kova atom pui lai tele anu pui laka aven le thupui thin tu ani awang chuan aringin a in enkol turata na ada top thole a ina thilthleng engma chu a hriat lo thu an soi ani hengba ka hian CBI joint director Arun Kumar chuan the karma killing ti documentary a interview na chuan pandera hian twal thana engma ain pon lo thole heng in ruk bona a omla hian state danga emo rampona emo an khopona a omlai ani dei thin thu a cell phone record le a passport atanga alan thu a soibok a mairo chu naupang tha tak parukte lawyer chuan heng hian pandera ain nam hnoi lauti engma afin fia lo thu soin kolia chuan naupang ho chu robowin pandera lawle thun po alo ngak thei ani ativele tlata hei mai ba ka heng naupang ruk bote hi engtiare nge ina ada anni achian thei miaw lo awang chuan hei po hi thilni thei tak chu ani ome tin CBI tena pandera poisoi lautia an chan tlat na le an puna dang an haider tlat te chu mi puite chuan thapna an la ani an jing buka India dan angin heng twal thana som pakwa te hi a shan chewa trial nei pui ni in hetianga ti hian mi som pakwa tha thuwa a hloma thu boy ortir mai lovin mi pakhat thin atangin thu boy a or chhozel don ti na ani berani chu ma se victim chungte tamzo khian trial hi du lovin poisa an lo donga hei wang hian anin soirem niya ngai ani bok victim ming kan ron tarlan bi khote che kha trial nei ni in victim dang mingte ro chu India dan hian an chungte zomna von him saknan a thup sak thung evidence poimo tak pakha CBI ten an thup chen ani ti thom aron omnu phei chuan he case hian soi a hlona sa zwal hle a pinki pa police ten D5 an check nia lo om ve chuan pandera chu officer yada fatnena ain puan thu asoya he ain puan na hian pandera chuan amu ta zirle a party boss saya local ti azira victim zong tura kolia atir chwa thin thole heng naupang an ruk te hi du to ka apong swal nuwa ami khwalte pe kwal in chumi nuwa adu du dana ati turin kolia hne na chuan a hlan chhon le thin thu a soilai a hriat thu a soya amai ro chu kota ero he athu soi hi pom anilawa ma se officer yada fa hian pandera in puan na hi khamizan khan anot butea a chin cha thole a constable thuron anga a photocopy a pinki pa apek le thu soya omli a ma se he thil hi CBI le police tang te chuan an shelo thung chuti erwalin pandera in puan lai a hria ti ero chu kota a soi wang chuan an shivek thung ani hemi nu hian pinki te in police ten rilhel om khopa an tlo tluk nu September ni khat kum sang ni pasari khan pinki pa chu thia chhar ani le tlat maya heta hian tuya tlahlum anga alan lain achala in hliamna nu malian takle aru tlek rem rum te chuan tuya tlak chu a thi chan chau ani lauti ati chang hle ome amai ro chu wanei thlak takin pinki nu hian officer yada fa note photocopy hi alada thareng thunga an lawyer chuan CBI te officer yada fa note adil chuan CBI te chuan officer yada fa hian khamitum khan a official notebook aken lo thu an soilia ma se pinki nu chuan note photocopy officer yada fa handwriting chuang ngei chu ron phorin officer yada fa official nota a phek po thlak na lai nen po alo in mil che boka chutia evidence pa ngai tak mo chwa ani ta ka chuan ko chuan pandhera chu he twal thana khesa hian rin hel zinga tilvele ta in ko ta chuan a kota a te chuan February ni som pathum kum sang ni pakwa khan pandhera le kolia chu an victim zinga pakhat
rimpa haldar tha thu boya thiamlo chantir ni in khai hlum tura an chung thu ril sak anita ani amai ro chu pandera team te chuan thu boi ngai to thatle na tura dilna thelutin September tha kumsang ni pakwa ve khan Allahabad High Court chuan pandera chu evidence a thatok leuti awanga thiam chantir le in kolia thu boi ero angai angin akaltir ta thunga chuti rwalin kolia le alegal team tharte chuan pandera chungchang chu anrel na hi ngai to thale tora ngena thelut vele in kolia in nam hnoina chu victim shoi bo thua chu ani thole CBI le police ten ati elo pui in puang tora annor lui thu aron sei vele tlat mai he case 3 ani chungchanga thilfel lo tam tak te po ron ir chuak vele in luru som pakwa mu nia soi ani laya victim pathum taksa emo anru tal motor omsi lo tele pandera chena hnung chia D6 sa mi kalshal luitir chungchanga kumsang kha zakwa somkwa pariata thu boi lo nei to Dr. Navin Chowdhury a cheng reng chunga taksapeng shalruk na chungchang chhuichian ani lote taksapeng poimo le shalruk thei om na ber an kong chin chunglam mu a om reng reng lote chuan atirin hlel om zwal hle a child pornography chungchang po evidence motor a om nol chungchuan chuizui ani talo shim shim ani kumsang ni somni pahni mei thla thleng khan ni thari khwa twal thana chungchang report hi case som pakwa lai om to a kolia laka hian case som paruk file ni in case som pathuma thiam lo chantir ani a voi som pathum thitura achung thu rel ani nge case tang pathuma ero evidence lak cham awangin thiam chantir ani thung chuti rwalin pandera laka hian case paruk file ani a case pathuma thiam lo chantir ni in kumsang ni som pasari khan pinki sarkar po swal tum le tha thu boya thitura achung thu rel ani a ton thlengin dasna jela khung anita ani he case in chantir atang phathian rethele house in kar zawziate thunei tu le minveng him tura kanrin te eiruk na hmu ngal ani a police le thunei tu te hian atira tang khan rilrudik tak po in he case hi bo zuita se naupang le mechia tamjok te khan annun na anchan lo nge yang police te hian mi bo chungchang case an file lo hi somli aya tam ani a documentary sang omin he case thena tanga kumsom nuwa Netflix in documentary asiam The Karma Killings ti chuan pandera hian thiamlo na anei lo ti lam hoya siamin thiamlo chantir pahni te chanchin soi sang om nuala ayeng ber nge thutak ti po asha the ta ber lawa heti rwal hian ni thari kho a poisoi lo tam tak te chuan nunna anchan ti ero thudik ding reng ani thong ani